Amrajan along gari kacingkoy. Broiler abo kasalon atau aphan kare Bangla Autonomous Council atum kelang ke caridun. Khat-khatia thana along an jel jelun kachura marada tum kache songdam. Ingti thenggiria rong arada methang atum thur pluche towar kache slampon. Jakhongpuni phaying kora phorni Bokajan police station ke parlo Amrajan Manipuri Bastia rong ke damatawar along ihum bolero pick up hiring tangrak pen kacingkoy gari Bokajan mating han langso pen ke wang nang ke pacat hektik khangjang laso joksi laso gari kacingkoy busi ke thek dunglong arada tumpen than pachini pon laso hud ihum veganor gari aphanta patong phit jonglo bonta veganor ar gari bang men pek pon phira jok kopai ke me jok dunlo lapen bolero pick up ke bega tum kangri kangkrang mate drugs choling gari kate warta hai pusi ke thek dunong arar tumpen ningji pon rinti lasila puson raki mate kangri kangkrang pen gari kebek isi thedunga kisung kachetong nang dokok titi ham phangalong bolero pickup kate waramen Ismail Ali artain ko rake thom Lahari Ghat Morigaon district asor pusi pang thek ponlong bolero pickup number AS21 SC 0993 pusi pang thek ponlong tong sekot pen Bokajan rai komasai khe tuma dimak longan pali dunsi kachingkoi phira gari lapen kate warato aphan nep ingnang ponsi hemkang sampon delu pusi Birta Ribnulong Hanjang langsung per Egyptian rong pinang kilo Birta Malam News. Non ki boka salon ta aronatang choklim nangko aronatang alo dopa mian si boka salona beha claim unji bonda penangana beha claim bang atum ke ajar arona lo avita broiler aboka salona sai kang hupen claim bo lason si jak khongpuni phaing kora trokarni khatkhati police station angkang khatkhati aban petrol pump along ta boka salona to phan kari Bangla Autonomous Council atumpen arona lo kiri tarliba sai kedeng pon patu laso hut kari Bangla Autonomous Council veterinary department kari Bangla Autonomous Council taxation department lapen raikom sai khyat mang bongse cepatirpi ponlu abirta kelong duna tengke Jorhat Golaghat highway dimpen NS39 atawar pi ajowang Dimapur Nagaland anat aron repen broiler abo salon bom busi birta klanglu lapen ajowang lahaya tumke ponta ke choklim ka salon alo awi busi pang thek pon longlu lasinon ke aron repen ke pon kang hua to phan ke khangjia phansi labangso sai kari Bangla Autonomous Council veterinary department taxation department atumpen deng ponlu non ke wo pha khei huita keso avur ingdang bom lasi hong pen ke bana broiler abo do anstame department a hin pen langdun pami afisi pasalon long poputa kiri tarliba tumpen than pachini pon hanjang langsung per Egyptian rong pinang ke lo birta Malong News handun nangkok makin itu nangkok nedi la kau nangkok kene tum la itum Bangla Autonomous Council kene tum isi arondu into order do so order ten kusi follow la tum lang chari no la pen ke la tum mangke la sona pon manum lom ke la veterinary pen certified nahi bola lapang department tum chilang no itu man kada una pen sigi ban le kona sila tum kibidam jima no la tum ki thana teng kibidam ji kila tum ke la khutkuti long si stokis do kolam hai la sila tum na so stokis license ta ave thang ta ave trading license ta ave supply fan trading license nangi apen stokis fan license nangi kasi isi arondo under section 3 regulation 1953 trading non tribal ola so council di 1952 ke pathi arondo kasi koma majuk kami la business penceng siapa isi hadir langsung license bang obtain lagi jadi kasi long kalau tuh thang ta bela sudah aku sampai nunggu lah pulang kita tolong lagi api pecil uji kita me dak di bela tuh api pecil itu mampu kita mau lagi kan ke pinang wege tum kansi ne tum ne pomong no mana nunggu lah ada sampai nanti तो के दाम तंग जो बंग ना तो भूमन बग ने पनोंग ला kenapa lo coksi nak ya bagdo atau kan pasti itu sulap lo Jakhongpuni phaing kora trokarni khatkhati police station along khatkhati Assam Gramin Vikas Bank along ke damtang Jakhongpuni phai kre hiniarni jelji alon ka chupanglim pi deralam ki aputha garara tum ka chesong piniarnian talabang salon tangka rara tum non puda chelong pon pelang laso jok khatkhati thana along rara tum ka chesong par om dam plublu apen prabjin pen rara tum tangka chelong nangji pusi ke hang padopondu sonsela bangsa beng along jelji alon ki enatum grouping kora phoso se atum non puanta lona tangka chelong pon pedetlu la salam ki
si kapang samji aphan khat-khati police station atumpen iruyapor hanglo bonta non puta rada tuma hok peda kang sai long le detlu lason si JLJ tangka ke chupang limpi det Pinky Das lapen Prem Sharma banghine to aphan khat-khati police station atumne ingnang ponsi case number 71/2023 khat-khati police station under section 409/420 IPC lamhoi pabon ponsi hem kang sam thap thotlu anpar ta rada dam kaning je ponthuke lona tangka nang pi pon thek thelo pulote lon nang pangkir pinang pupusi ning ki pung rada tumpen ke hang padopon hanjang lang sober Egyptian rong pinang kilo birta Malong News কালি কৈছে যে পিংকি দাসে আহিছে 3 দিনৰ ৰিমান্ডত আনিছে কৈছে তো আমি হেতু বিচাৰো যে পিংকি দাস আহিছে এটো কাৰণে আমি ইয়াত আহিছো আমাৰ নাই লোন ক্লজ হক নাইটো আমাৰ পইচা আমাক দি দিও আমি দি দিব নোৱাৰো আমি 10 টকাৰ কাৰণে ইমান মেহনত কৰো কোৰ হয় পিংকি দাস কোৰ হয় পিংকি দাস Nizangkari Bianglong Amri constituency arlo ingti thengkiria rong arat sarkar la penkari Bianglong Uttarmas council atum aphan tawar cholang lisi rat hurpak penka chelenga tawar kachi salampong rong asar penjapon linsi jakhong puni phaing kora phorni rong siara hurpak pen tawar che salampon ingti thengkiria rong arat tawar mesenabe la sojok ke dam ke bang aphan ka siksak thek tiglo jasmet toklanga hin keso ka chelanga hin tawar ke memia jok arat ki sung chetong nang piglo la sojok rong arat atum se ching rumsi ame thang ama tawar cetak ponlu rada tumating pulote kedam tangar ni sitame local em Dominic Offing Maslai sita alam ke cecak pon piglo bonta atawar si non puta theglongli bang phukang wa yahulote tawar mesen nang pipo bukai kita Dominic Offing Maslai nang cecak cak bonta bang phukang wa ki judlote ing samri titi puse rada tumpen lam the cepaklang pon rinti lasila sorong aphan prap jinpen kari Bianglong Uttarmas council atum mesen atawar nang selam pinang jiputa rada tumpen ka chuning ripon patu Wathatlang soben khosing teronang ki palia birta Malong News. Ini ani nilitu lasi nangli ubing musolai apan nangka sorsa alam thi kali batte nangkeru alam thi kali nilitu dak koan asorkar ne HSDC penta nanglitu mapan nang pathi bom batte nanglitu masorkar nilitu ta nang curu dun bom lo lapen no nang li SDC ahut akaya bangke litum dong plet dong wok bate tuar bupat ben seseta la sugar bangke kopini ahem kopini ICK puni kene lata bura pension pai huita nili amat ro amut ti tengri aro muntri amata tikloyon abangke non diu bing musalai tanang li dormhan nang pilo lapen isia sarkar non nang li seng nuntu kongres ahut Kongres hutan nang liha kudam hola sena ha nili tumke wangke komalo sahab ingleng doloi teron nili chopasi nili tum gari nang curiap si tiwang lasa huta som thak si nang li nang puse de dwaramri bate inti tengiri talana kesung akelak kedu bate kedu kedam kesung du pen lan nili amasi nili amasin akam amat nang claim pipo nili amasin ali tuwar bupat perti nang bonai pupusi nang li kachuning gi boleh cing wai ban se tuwar bang ai im thang le bonai nang sarkar patai sarkar lewang pusta ili tum hanang rap redet lo manang rap thek thedalo pat im thang bonai se tum rat ne det pen ga duwe cing wai se tum la harlong ta chu thok lo la tuwar long bonai lo lan cholo se sarkar non ga bang ya sarkar tum mission penaneng angke mathara la ni tum phanta nang rap sonte chorudun part pigi lap ko cholo nilin pan ke je aronang tan thong siksa ke tong nang meta lang tum tan ngi lo ini kisu puke de delivery dale ke so le ang tonda ikeng su puno ipu su puno pulodang ke dak pen non son gari leng le motor te leng bedang dak pen tum jer lu stali tum je pon ang kop ko ti amal la he ka che chak un e join ni ma se tum rong so rak cheng mai se ni tum tu war ke tum che pa mi nai la he tum che chak ajak ding ong lo ju man tu government pen nang le stai tum la son lok ke che chak non ni tum che chak un e lo pa man ni tum cheng mai pen se la ya long kwana kilometer 1 kilometer 1 kilometer pen da che pharphang krai po ala se ka cho thok lo pini bang la son lo la he ka che chak un e joni se ni tum la he ka chu klem lo Abarim iem kalitang Rajendra rong pia phan ka chikimo pon
Hanjang lang so habara long kai kita rada saya long kaciklang dong abang puluti abarim iem anparta kalitang Rajendra rong pita inudlu alang liki inud kacipaduk pika bang pu rada saya pan puluti kelak kacini ni abang laso abang pu pan tuning ja kongpuni paing koi trok arni arna marnia tum ha sining nang ingthum detlu lasi abarim ai iem Rajendra rong pi karli arni ningkan sipling si kaciki mo jai mek dengpon labang so jai mek Sarihojan Higher Secondary School odioteram hol hanjang lang so long si paman ponlu jai megalong dagwam rong pipen japon sik cikimua milur kaipon labang so jai megalong kalitang Rajendra rong pi acor nimsotok bi pilapen asomar adonarab jirpo jirpe tumta cetong dun rintian parta mielong iam surjo rong phar abarim MSc humsing be pencheng lo katumta cetong dun rinti hanjang lang super Egyptian rong pinang kilo abirta Malong News. Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.